That's better. The Meghalaya State Olympic Association daga jingerap jong uyan Cambell unongile Olympic na po Australia. Kasdang ya kabenta ka baar manwa ya ki kena ke bedar sap akanya ïalehkai sport. Kini kabenta ka baar kelas sedang hapo Ram Krishna Mission Higher Secondary School hakaba lais pangon ki kena chunram bakan thai ki bah pedang ka arta shpo ka plasnem kele shembenta. Katkom gaji thu uba John Kharsieng Presiden jaka MSOA ladan ki kena kumuhaban job risman marmiang ki malamare apo ka lais second. Kajing teu kajing wo nene kajing pek iki Samla ke badan sab ke bala manmare la penerkam de kitar teknologi jongka company extend ke bana po Australia. Ya kini kena ke badan sab on di Jakarta ka program ke balatip kum ka ïalehkai pathway program. Ya kini la pentip do ba John Kharsieng ha kajing pelai khobor jong u mentakasni. Ha kasin ke banengkong ba John oleh thu baladan hadu sawajar sans pangot ki kena na keleng-keleng ki jaka ke bala pentibet lan ki bala wat lembaga ni kajing WhatsApp mana paling kini as pangot kila di Jakarta ka ïalehkai pathway program.